Bonsoir, chers téléspectateurs de Jama TV. On si vous voulez entrer Copa Jamais Jama TV. Mais weltani kion, men jarnion. Jiumon fietu kunkun artikati. Koko woy kon non on andi min déjà si mi wonti mon har lawni à l'aise. Mais ko ni ko sattani lan seeda. Ko si tay mi yaale on onon fambe ambe ma dum fambe Jama TV ma aboni be be Jama TV. Kono hande kadi mi weltani kion. Ko ƴettuɗon tammo déjà lan andi que la publication ji yino ɗo yimɓe ɓe no publide ɗon partage de awa tappote écran on kadi partage comment like on si wona ɗum haare awa donc haare hande wono no wowiri noon ko Asime Dia hande kadi voilà toutes les samedis à partir de 21h et puis on yafto retard on seeɗa parce que affiche ji ɗin on yino ɗi tawi ko 21h woni komi fuɗɗoto émission mais ko retard me mari seeɗa déjà hay invité ɓe amme arali mais ɓay hiɗen andi fulɓe ɓe no mari on problème a invité ɓe 21h ɓe ara 22h ma invité ɓe 22h ɓe ara 23h fiyon no jama wata change ɗon comportement maɓɓe ɗon par ce que sagan ɗo ɓe arde taw mi invité ɓe mais lan andi mi hermeɓe taw ɓay ɗon andi mimi ay pus mi accata mi weltanike kala ƴettuɗo tammo wonmi men darde ko en direct ɗo e Jama TV donc émission mo nouvelle émission noon mi addani on folie musicale donc andi no folie musicale titre on déjà min ko non mi way ɓay ɗo andi lan jawɗi komi bangalanniɗo taw voilà mi hokkan taw clip goto noon ɓerde mo wawirta ɓurtirde noon mi waɗa noon clip nouveau clip no yalti ɗo ɗon andi il y a 3 jours gila o yalti Hassatou merci beaucoup ɗo ha lagine ɗo darde la parce que an kadi gila o émission o yiɗa fi son haɗi ɗo andi la si émission fuɗɗotaka e jungan kon Hassatou bobo émission fuɗɗike joni a weltike ka lan hawji noon ni ya waɗu goɗɗum par ce que an kadi voilà hiɗen andi enen ɗiɗo ko welduɓe ɓe haɓata kesso sefa an kadi mi weltanike ma ko joɗiɗa ɗon kono noon ɓaylan andi ñande defuɗa ha ko poti on a invité allan mi weltanike ma moƴƴano labbino commentaire ma labaɗo partage anala like anala par ce que ɗa andi ko ami mari ono wonɓe darde ko pas jamais en direct ko Jama TV ɗo mi weltanike on toujours yehen daren clip monsieur Bari himo yaltinimo il y a 3 jours clip on hiɗon andi déjà o iwno spécialement France juste argol ɗo réalisa clip on ɗum ko woni ko golli clip on ko Lil Buzz noon hiɗon andi vraiment clip ji makko ɗi fof son daari ko top ɗi wonata top donc yehen daare mo titre on hino wiya ko fi an monsieur Bari aɗa aynilan noon ay innilan hari ko fiya min tuni ko ɓernde ma kono ƴettuɗa ijjatu andi ijjatu fi ijjatu mettala par ce que lan andi ko ijjatu sa yini ijjatu déjà ko Aïssa Sadio mo Aïssa donc ɗum mettatala yehen daaren clip on rapidement après aten ko plateau mais hawra invité ɓe men ɓe wawi hewtude ɗo lan addani on kadi piiji kesi Bobo jinna fui burama sikongari konge mada yo ma jawdi burana lang kike made yoni la ogido obobo olomto olam awandaremu odon selem koyo wotdom kofi am tagana narane lammo odo
miɗo joɗori ɗo ha e France mi weltanike ma moƴƴo parce que o ƴettutama kon spécialement o ari ha Dakar fi tun yo Lil Buzz yo réalisé mo clip makko parce que hiɗon andi Lil Buzz kadi vraiment golle makko ɗen jamanu apprécie moƴƴano parce que waɗantama clip on tigui nisa donc si on tigui déplacé ke spécialement iwi ko iwi déjà ɗon andi France hinaɗo ka Paris hinaɗo donc buyi e mabɓe iwe ara o gollana ɓe mais vraiment hara no laba quoi monsieur Bari mi weltanike ma kadi bonne chance à toi wakkilo kono noon ko mettilan wo koko ijata yalti ko clip ma ko ɗum no tum mettila si wona hano ko heddi komi probléme ala kesso sefa merci beaucoup mi weltanike ma kesso nene yan kesso mi weltanike ma moƴƴa noon dokara junganku alors ono wonɓe ɓen fo dardel men ko page amen Jama TV mi weltani kon e no rewɓe ɗe mari probléme moƴƴano ɗe mari probléme parce que enen haysi ɗen invita en ƴettet tammen o makkiyo ɗo nde renti déjà min aasi ko naturel parce que min o yetta ko fokkita ha mi ƴetta tan an mi makkiyo woni naturel maquillage no laba ha kono ko nokkeli go si wona ɗum woni naturel sino yiɗon laba naturel kadi bonnata goɗɗo déjà sukaɓe ɓen inni ɓe falaka joni wona naturel min nami woli de yehe abono ɗo ko compte kanko monsieur Bari kala ko naatu ɗon woni ko Facebook woni ko YouTube woni ko TikTok fop ko monsieur Bari o waɗi donc o clip makko ɗo il y a 3 jours guila o yaltinimo déjà woni disponible partout si tawi on naati ko TikTok makko ley ɗon ko lien makko no ɗon YouTube en direct on clittay naton partageons likons aimons okkoɓe force parce que artiste ɓe buy hiɓe ga hiɓe mari talent vrai mais ɓe ala soutenance kane ɓama noon haalede mais ko kanko mi andi le reste zaman fou ɓe ɗon andi Batman Faya lan andi goto présentateur Batman Faya ɗum ko artiste ɓe kumbaluɓe déjà so mi indi Batman Faya hiɗon andi ko homɓe moni haalde kamɓe kadi Big Dadju immi spécialement France ko woni ton are o waɗi de kumbalujo men on déjà si mini Batman Faya buyno humpa kombe ko landi hotte ko commentaire partage o like on sina ɗum enen kadi goyi ha mi weltani ke wonɓe darde ɓe mi commentaire ma sultani merci beaucoup Tisbi Flow Batman Faya clip makko kanko woni disponible ko YouTube kanko e Big Dadju clip photo ɗo et puis ko bombas ɗo sika mata bombas ne lang ande ndare joni clip on rapidement yehen ndare mo kankadi kanko e ɓe andanda hoorema wonɓe ɓe ndare onon ɗo kadi mi yejjitalo vraiment voilà kon extraordinaire hiɗon foti ɗo laaɓa déjà mi wata haalde hara mi anditali o nder ga DJ Jao enen ɗiɗo ala ko comparo ɗe parce que hiɗan andi déjà angi min simi darnama ɗa andi min ko min ka ko min ɓe fotanta ka rapidement boss waɗanan ɗo arten ɗon e clip goto après Batman Faya parce que min ko mami waɗa bombas Flow Tisbi Flow joni rapidement yehen ko dara ko weluma o adda parce que ɗa andi mimi monanta ko ma
baristo wo kanko e fambe makko ɓe serata min kadi e fambe amen min serata ɗum ko ƴettuɓe taw maɓɓe walla darde ko page amen Jama TV mi weltani kon Tisbi jam hiya la andi noon oɗo noon Bombas lan andi saga mi invité tan hara ko enen ɗiɗo wattamo Bombas min Bombas ma tawmode so tawi ko min tum par ce que ɗa andi façon ji ɗi fof a jonnayyi clip kanko Tisbi Flow Tisbi Big Dadju jam hiya groupe maɓɓe woni ko wiyete jam hiya déjà so naati ko page maɓɓe Facebook clip on neɓal ko woni disponible atta yehen ndaron partage like on comment on Tisbi hari no deƴƴuno Tisbi har yano ɗo hay mamaji buylandimo est ce que Tisbi no ɗo est ce que Tisbi no continue musique est ce que Tisbi accali oh là là bon o artire doole kanko Tisbi e Big Dadju ko nouveau clip maɓɓe on ni oɗo kadi ko Lil Boss gollimo déjà o yi no fotiri ni wo noon oto no foti maɗum oto no foti ɗum e fof mum ko siɗa wawi doginde sa wata doginde aɗa awa ok rapidement invité ɓe men ɓe woodi e arɓe yehen ɗaret noon clip goto ape arte mi ƴetta ɗo invité ɓe goto allo Black Z's, je boy Kenjo, Echo Fiona, wow, na na na. Kofima hari midano tako, katigi tigi minko amisubi, abolanka mon joni, wade gigongole joni. Sipijiri mi watoto fima, ne halde fote gaino yai. Eti wo hata luti de Alfina mini horema Jono ya Yandi bedema Nyande wo Ilanka ma mimi fodi matunte midan koto masiku sakwange luti dai Wane giggle everyday Ego nyande mihima misubima Unanana Fima haimi walo tako Fima haimi dano tako Mido yango haimi foto tako Fima haimi walo tako Fima haimi dano tako Mido yango haimi foto tako Fima Mido hidu masuro tako Haimi wali midano tako Baby bao mawono tako Sina jungo mami jogo tako Kontu muni kabende Mufijiri ma wale kaberde Komi fala walai kusube Mijabata hey goto meme Achuina lang I love you Yandi wadu dung temi fetu Tiko sagu wanko yen wondu Arapo mana ensedu Simidani keje malang hoida fima Weti bimbila mijo fima Ko yanga talang kong dewi ko fima Moko yami mai fima Fima haimi walo tako Fima haimi dano tako Mido yango haimi foto tako Fima haimi walo tako Fima haimi dano tako Mido yango haimi foto tako Fima haimi walo tako Fima haimi dano tako Mido yango haimi foto tako Fima haimi walo tako Fima haimi dano tako Mido yango haimi foto tako Fima haimi walo tako Fima haimi dano tako Mido yango haimi foto tako Fima haimi walo tako Fima haimi dano tako Mido yango haimi foto tako Fima haimi walo tako Fima haimi dano tako Mido yango haimi foto tako Fima Mi wala tako Haimi dano tako Ngongo fiyo fima ko ara walta ko ɗum ko ombo hara ko martina ka ko min merci beaucoup Mamadou Wuri bari fino famille on bari kat
barikat mi weltanike ma moƴƴano ɓay noon gila yaaɗa accitimen donc voilà mi weltanike ma mokkide noon dédicace kono ko ya suɓa dédicace mo falɗa o mi hokkama on yafotore taramen on toujours seeɗa har ko invité ɓe an ɓe wonno ya waali addo par ce que ɗo andi communauté on ɗo a noddeɓe ɓe bunga ɓe hollama kamɓe ko kamɓe mais hande mi laaɓodire ɗo pos hi mi acca woodi joni labbaɗo miss landi noon kanko neɓa tawnane miss manano siko miss sénégal o suɓaɗa siko miss guina kono ko goɗɗum e mum dow ƴettaɗi fof Martina. Comment tu vas? Ça va? Déjà. Ça va, alhamdoulilah. Parce que déjà, tu t'as présenté là parce qu'elle a dit qu'on va aller faire. Qu'est-ce que j'ai Mais fait? il m'a 21h30, ma 20h. T'as réussi de quoi nous un peu sous ma yellow. C'est quoi le problème? Je connais pas ici, genre, Madjou. Amadjade, Martina, Amadja Sérieux, Madjou. parce que c'est on a une minute là. Et puis là-bas d'ailleurs, t'as mieux dit comme il y a là. Martina, ça fait ngari makoki. Puis on me si vous devez puis votre comment puis alla jama commenter hala nena ngoro commenter partager pas des aime du monde. Comment tu vas? Je vais bien, alhamdoulilah. Kono wurir ani ko réseaux sociaux. Bah, alhamdoulilah, je peux dire. Mi hebi ko beli lang ko touchi lang et tout. Voilà, di la santé di la gërëm. Genre Merci. Invitation. Merci vraiment, ça m'a vraiment touché. Ta hésité nak bu ragal man fi xam nga dama lay gisee ci TikTok nga tang non da ngay tang fi tamit parce que fi adra ñep di la sétane tamit nak ma bu ma wàccee Wàccewuma la. bye Bàyyiwuma la. Martina gis nañu fi nga def ben vidéo bu ndaw mais yi do da balde parce que mi hala plat excusez-moi ma gis nga def ben vidéo bu ndaw son tiers dans salle bi Non, Thierno Wizi. Thierno Wizi excusez-moi Dimas mais parfois tam da ngay woy son tiers Ouais, c'est à la vrai. voix naturelle Ouais, c'est vrai. lan moo la poussé ba nga jël son Thierno Wizi boobu nga woy ko naturellement maa ciy gis mi star ɓe buy fuɗɗore anata fooli e woɓɓe goo waɗi diyo voix ma o non ko dundee Bah, comme je te l'ai dit, qu'au fierté quoi, au fait. Et c'était pas intentionnel. Je fais TikTok, mais harimi wawa yimugol hanton ni wada voix naturelle et tout. Mais ngol mini pourquoi pas mi tanta sens mi dara si ça va marcher et déjà son hino wela lang. Gor suka mi anda mo haton mais son makon hino wela lang et ça me touche vraiment les paroles. Donc mi wadi vidéo mi lance mo. Donc ça a cartonné carrément. parce que mi meeɗa yi deuxiéme ji maɗi no heɓiri wona Thierno Wizi son makkon ɗo ni Ko yiɗa woni waɗi début ay ka. voilà donc honno parce que buy hare noddete parce que si ɓe yi en wona enen ni juɓɓen si ɓe yi viiju maɗi no ɓeydi ɓe noddete ɓen a Martina ni mi yima changement fos ala entre vous les parce que ɗen on se connaît entre nous non Si, yana, voilà yana. donc hiɗen andi surtout kanko artiste jon o waɗimo diyo en même temps o weltike mi anda si tawi hara si tawi connaissance mon koko TikTok haaɗi si tawi ɗon andiniri vie Mais là, moi, Yuda, pour dire vrai, je l'ai jamais vu. mi waɗe statut o inni bon sens Bon sens, ouais, il m'a encouragé et envoyé des messages, ça gratuit, ouais. donc ɗo yodde WhatsApp Ouais. Il y a de WhatsApp. kanko ko honno ɓayoyi ɗum no ko ɗum o haaluma après o noddane spécialement fi ɗum ɗon Ouais, il m'a carrément remercié parce que déjà, je peux dire, comme nous allons là, non, son himo anda, mais au vidéo de wadi haw yawi kadi normal. par ce que quand yeyimo son Voilà. On peut dire. mo duwama no waɗande kado kadi honno taw waɗama hara secret par ce que min ɗo secret ala ɗo a yaltinaymo so tawi kado mo waɗanma déjà jonnalan ɗo joni mi anda par ce que en sendaymo ñang Sendo yay mo am. nande après de min ko ɗo sendetemmo par ce que gila waɗɗa ɗum ɗo mi yi kanko hayɓe wowa wadde son makko on ɓe naati ɓe ɗaɓɓiti son on parti par ce que ko seeɗo yaltinde ɗo lanal yaltude fo buy waɗimo hayɓe mi wowa yidde no wadde diyo waɗi voix ma on Voilà. mini attends c'est arrivé là-bas Tu n'as pas aimé? si je vais min la yiɗi jiyo wasuɗo nide et puis la yiɗi jiyo bunguɗo pa andi fiyonnu si a inni a tewtoto ko jamma wolta kon Ayata. ka Martina rappe ka anko son ƴettugo voix ji giggol to ngadi watta ka wona Maxime be ka en hesbo rappe do a ƴettata soñi maɓɓe seeɗa wonde kadi waɗa ou bien Genre, la wawi de musique, minata faux, mi le wawi et mou, mais rap, je sais faire aussi. oɗo jooɗo mi anda konto fokkiti kono woni rêve ma réellement À part la théâtre, c'est la musique. tu fais quoi de la vie Je fais la formation de cuisine.
ene wure jere no do parce que ane la pas la futti Pas de futti de. non mi ko futti parce que ça wadi kisi mi ko futti o mi fala dum no mi choisir to no D'accord. lani satata ka yer ko defanta lankon Spécialement. Martina à part information madon musique lang yidi musique on yidi manda stay ko besoin to yiduda stay noko bernema parce que hunde si amarani ne amour a wade tout jama apprécier. Pour la musique, c'est pas juste pour besoin, en fait, je peux dire. Depuis que mon père genre, j'ai aimé la musique. Et avec Kila, Thier, j'avais commencé de faire la musique. Studio, mais du coup, j'ai eu un empêchement. Empêchement en son Yalta, avec Kim Money. Mi no mangi ci tan sa nyandu ka itno micro video makoto soko. Ouais, c'était au Ono studio. dido do yima. Ouais. Hari lang habituno on clip mon ko son to yalta. La andi o son do si yalti Martina no tawa même habbi ka amirun ki mi yali. Voilà, il y avait un empêchement. On pousse ma musique. La musique, j'aime, naturellement. Naturellement tu aimes. Ouais. Mo be ma be nga tawri be musique. Non. Bene no nako tawruda ko fo yetete ka. Pas, mais chacun a sa façon de faire. Oh ouais. Yeah. Ala problème parce que jama foni ni nacito ma quelque réseau mais anda sa ala innobe famille ma Martina o yalti juude si tawi a ala hebude dum do wona ni nen ma nodda may na Martina mina ni dum do Bon, wole de Satan, ko tawre de musi. Genre, be wole lança, on a min tout, mi fino mi tay wobe go kan no wole de. Donc si be wole lança déjà mi be day lang parce que ko hida wola mi do wada. Tu as compris? Donc ala nyako de no di won be no de nenang halna be, mais ma nenang hibe mari confiance en elle me connaît très bien ko kambe ne lang. Voilà, donc ko lutti comme faut que deuxième quoi en fait. Martina ko jiwa andade ko réseau surtout e TikTok on su dedo balli mo wadam ma son kanko Cerno Vision Cerno Wisi kanu mi adresse to manda no si tay wonde ma hida sivude mo kono wadan jo wadam mo en direct Il est en direct. awa jento mi halna ma fi fera ma no arti so ngala jikke ko mi wowol mi firtali jon toni ma vrai parce que hay min e hora min har min mi hedtaaki o parti do ko voix makko minan hay min mi wadi mo mi wadi mo jioni o parce que har min mi wada lay songo mais kanko poussilan parce que mo mari voix naturelle. Yeah, merci. Ko junga nyamo do no invité jango ali o retardi no mojja no o retardi o wadi ko welalla mais bon hande si Allah jabi sina Allah sali na hisbo rappento volante do onno way day jang Nangi jam. andi no min do saga no wulir don ko réseau ko wulu ko plateau do Min hula e ɓuri. o wulay buri don Min hula e ɓuri. hi Ta hulu. la andi no naccima présente a jamanu tat parce que wonɓe ma sifude ɓe buy harin habbiti ko hande invité ɓiyam ɓen Bonami. Dan hiwrade wonɓe e darugol ɓen fof pareil ko Sadio Sall. France Hezbora. E réseau ji. ko réseau ji tout na réel on Fof ka ɓernde ka réseau. non ko ɓerɗo mi anda si tawi vrai parce que ko hande réseau ji ɗin montage no wawi wadde mi anda si ko voix ma naturel non est ce tawi wonde ma an kadi a naate domaine musique on Sadio Non, mi naata e domaine musique ko sit ko fan. ko famɓe ma noon puusuma ha tawi parce que soñji mabɓe wi an kadi mi yiyay hiɗa répéta ɗi tawta vraiment ko ɓe yimiri ɗi noon yimirta fusfajeta hay kamɓe tigui mi yeɓe waɗade jiyo surtout kanko Robel weeli ɓe moƴƴa noon kono noon kadi wiɗa ɗum noon puusuma e ɗum noon par ce que noon ɗo ɗiɗo mi famali on Puusilan e ɗum ko 2019. Maybe mi heɗiti ɗum ɗo regarde la caméra s'il te plaît posondomi. posondomi Posondomi. mi sikkuɗo gaddaral posondomi o Mi doga taw. sina ɗum dogen taw Aɗan dogale o araani. Mais non addori ko ɓuri posondomi. sérieux ano mi ɗum ɗon no welala sagon simi Voilà, simi junji seeɗa ɗum haɗa am tigui gayni tawi Mais addori ko ɓuri posondomi. A 2019 mi écouti posondomi ko frère Yanno mi yawno golle ni rek écouti langon ɗon. Mi écouti on ko mi arti Dakar o mi recherche seeɗa quoi mi daari mi tawi kam yawno ha woni nder tawi ayi mi wata heɗitade son hay goto sina Hezbora. ange hesbo rap ɗon andidiri Min andidiri vie réel on tigui tigui haɗa pa ko réseau min andidiri ka réseau ɓuuri noon. ko réseau ɓuuri men wandidira min hiidali ko ɗumen. e fait musique on a faala nattugol ka a faala tum bustugol tum jama o
non mi faalaka naatugol mi faala bustugol rek kono a fala ko nde artiste non mi faalaka kono on rêve ma rêve on no wonno fiwongol meilleur influenceur mais no mi hiyirta affaire ji ɗin no mi wono affaire ji woni comme genre ɗi grand ji wonɗi dow affaire no yimɓe ɓen traitirta ɓe noon kono wonirɗa kono ƴawirɗa o probléme ma ɗuɗirta yaari noon noon ani no sa huli ɗum no fu sa watta yade non mais même si mais femme mari possibilité ji bus annanɗa hoorema waɗugol fi persugol mais tawayɗa hésité nanay haalaji gono toon ka yimɓe sorata entre ma e mawɓe maɓe aray no sat nini a sikkay ɓe andama ha goɗɗum ngo towa seeɗa si towi tun ananay goɗɗum ngo nini non ala kay haalede hay fo se fiyemo par ce que ɓe rappode soñji maɓɓe ɗen ala heɓoɓe inna oɗo faala tun jokkude hesbora par ce que ɓe nanti inde fiyoɓe kumo doole haalaji ɗin fof langande en fait aroɓe haalnama ma haalnoɓe baabe an haaloɓe dal ara ka famille an haala ɗum dal ma ɗum haaloɓe ni tum ɓaawo mi nantira ɗum nokkugo na si ɓeyɗa waɗa siga ɗin piijiɗo ɓen nayi kaari woni bande walla naatirini yaltirini koko tiktok to waɗo yimugol martina koko tiktok to waɗo yimude ma ka hiɗo wawi yimude ɗo kadi en traite voix mo naturel o Kon falɗa e mum. koko wawa ɗon komi faala andude Awa deya trace. c'est que min juuɓe ɓe fof ɓe welalan kono wo ɓeɗo ɗiɗa kadi mi yaale juɓɓe no ɓe wuliri jakka ko réseau noon ko noon ɓe wuliri ɗo an kadi kolle komi addi adoguinayi kala ka addirɗa bere ka hiiɗa kon ka hiiɗa ton kon fo nan montage ala ton montage ala ton sina effet on rési si moƴƴi artira nan ɗon kanko martina ko woni ɗo lan andi hande mi anda so tawi ko voix maɓɓe naturel on noon Anditi nyande yudalang ko nden nyande yiduɗalang kala wo ko maapi mi wallalang giggol a hollilang hiɗa ƴetti wattimmi komi bobo sabu maɗa komi fowto kala wo ko fallami komi lando dewi yo ko en goto yeeso fo ko amburanilang piji buylang andi ko waɗanilang fewndo tampunomi ko wallilang oti ala hiɗatta ko am yeeso fo ko amburanilang piji buylang andi ko waɗanilang fewndo tampunomi ko wallilang oti ala hiɗatta ko am hande non giɗo mi weltinte mi fodima mi fowtinte bungulejoɗa mi holtinte ko an woni yo jonjike martina nini ko kanko ɓuuri hokkude ceerno wisi o som makko ɗo landi si kilipon yalti haɗa ɓe habbi titre martina no nder ton par ce que voix makko kon yalti mi anda si tawi martina no tawa on vidéo ɗum yer affiche ko na yiyede ko Non, je suis pas dedans. pourquoi tu n'es pas dedans o ƴettalima woni par ce que ado ɗum ɗon haɗa waɗa ale o vidéo Voilà, parce que voilà, c'est ça. nodde men en traite ko numéro ɗo 78 116 82 38 martina no ɗo sadio fi honno a heɓali sirno par ce que mi yalti ɗa waɗi sirno e ma sirno biila woni welalan indande no welalan naturel on inde ma nde no vraiment naturel ni ayi artiste ɓe boyi hay si ɓe innama alhajji en haɗa kamɓe ɓe changé woɓɓe si ɓeydama hajji ay martina ɗo martina nayinde makko ne noon tigui mariama Ouais. mariama o ƴetti o coupi waɗi martina bien sûr Mais ça correspond. kono martina ko ene ko andene martina ko wona sa ƴetti Nicki Minaj kamɓe ɓe sa eyi crési si moƴƴi addanan ɗon kankadi woni sadio kanko mo yimi kankadi voix makko naturel daren si tawi hande no ɓe arte ɓe yimi tarana ko image ko yeton ton si ɗo fala préparé par ce que hande ɗo wuule kat rapidement yahin arte Just boy ko naɓatanmi ka tuule wona sunnugol ganja no fima pression daha kanyo nilan sa yeddumi nodditima adda alluwal mi holle karambol an ɗon de tino pottina muslim o dina no satti ɓay ka rap komi en takcugo heykori miñan accugo e asiwa wonde bad boy mo kellanima ɗayne rento hiɗay tere mine poson dow mi fere nima rap guine ko laɓedaki ɗiɓugol mi welataki ko kara mi jene ko waɗi laaɓi ay gat rap me faccinayi on fu son dujja sittama e ɗon takke mon fodda e may kon koppiyo memu leydi waɗon doyna noon ko hesbo ma kani on feden koru mara dole LDS amma kam yo rap ko tuba addi tikka woltu mankani on
minen no ardi worim jiɗi woppata ko windugol ha hoore Moussa Karambol hellanda ha lellanada visi hatta fella do haysi bit ala si men rappi a sikkata ko acapella baby zetem baby zetem so ɓattikelan ange koye gimoy a baby dete juɓe windantama inama bébé je t'aime sabu ɗum ko sabu o ɗi bosji ɗon ɗa heɓude ɗo par ce que hiɗen andi no waɗi juuɓe yiɗoɓe naturellement ɓe yiya ƴewa ko réseau to waɗa martina combien de message wonɗa heɓude fi ɗum ɗo no gasa hay ɓe andano haɗa ɓe windande ma ɓeynoma Martina j'adore ta voix je t'aime bébé enfin ma ton numéro ka famata wo par ce que ɗen andini rewɓe C'est normal. est ce que a windanali hay oɗo wo joni ɗo andidir mi famali on de o vidéo ɗo min hari mi andi tawle mo avant sina kam himo ɗo mais heccanke rek manda hombo mi no waɗi mais mi andi ɗo ko gorko waɗi mais mi andi ɗum ɗo ko voix ji o mais na ceerwisi himoɗo son mi naati mi ɗaɓɓiti affaire on ko on sumante mi vidéo makko on ɗo buyno landade ko réseau on sumantin kam mi réagir mini voix makko on no foti voix oɗo no waɗiri no waɗi an kan a reconnaissal voix ma no weeli Merci vraiment. par ce que mi ko commentaire ji ma woɓɓe nena foori fi hunde nga natata e musique buy no acciti on tun hakki o so tawi est ce que réellement a fala kan adde musique non réellement mi waɗa rêve mo a waɗa rêve ma e fusi mum Quand même, il est fort. himugol pourquoi pas natta e musique parce que ɗa wawi yimde naturellement non c'est quoi le problème déjà koko haalata mo be rêve mum ka andi donc wonugol fan rek mais mi waɗa rêve an himugol quoi allo mbaring e yahaymo allo mbaring on i komin muslim awni robe allo mbaring essaye atene nagasa ha komi teni woosimi honno ta waɗi to technicien o technicien ta waɗi to fisi tawi wondema mi kali na ha ko juutata ɓayɗon andi déjà yiɗon waɗi lan hannde koye lalla ɓe mi ɓuttidano ɓerde allez let's go allo mbaring comment ça va wi komi muntaga nene ma wayrima nande noddu ka humpaga te bani ko de kami falji komi falji allo mbaring allo mbaring comment ça va ya allo mbaring comment ça va oui komi muntaga nena ma warima nande neldu ko a humpaga o waye anduɗoɓe tampi moko ɓe fetti faabu yiɓe ka marché hanki Hiɓe- hiɓe terma yeeyoɓe paaɗe ane ɓe sooduno À genoux, non? ane ɓe sooduno e tapani kam modi lan concentré non no andi no duwirano no woodi nokku gono ton joni artiste o joni walla muslim ko addata ɗon ko ane on tum walla addugol ɗo ko fandi rek mais a yaha han ƴetta ɗum ɗo couple muslim ternel min bete sitta mila rappude seeɗa an ono hiɗa andi hay fusi a anda allo mbaring comment ça va oui komin muntaga Nena- komi ay non on a falji ay mi fela déjà mila andi rap mila ɓurma de rap te ngom paro lan sofi mi wawata wona ɓirgol ay wata mana ɓirde alla let's go aca mahen allo mbaring comment ça va wi komin muntaga nene ma wayrima nande neddu ka a humpaga o woye andudoɓe tampi moggoɓe fetti faaɓe mi yiɓe ko marché hanking hiɓe sooda hiɓe terma yeeyoɓe paale ane ɓe sooduno mi anda a jonnuno mi landima ta lando lan a ɓoyi leyde porto kono ko fuuta ɓurɗa e mbaring a sonki mbaring a sonki immiɗo ga kono komi mayɗo pande yes let's go gayni to mahen sansen ƴetti suɓi kala rap mo anndanɗa hoorema on no welanma wona ko muslim yimi ma ko rabbel par ce que ɗani déjà ko groupe hisbo rap sinama hisbo rap ko kamɓe ɗendude mais hara ɓennun ɗiɗo no tom ɓurɗo ma welde hara ko soñji maɓɓe goɗɗo e maɓɓe ɓurotoɗa hunjagol ƴettu ko ƴettuɗa o mahen let's go vas-y flow criminel mayke ɗi fof o timminay o findinay ɗaniɗo kalfe makko teddu foye guitaki ɗin guinay ka hoore men winda sikkaɓe lowu ton machine ji nayyi bindi ɗin machine bi nayyi min ɓuura wawde ɗo pulal min ɓuuɓe wawde rap noddumo hooliɗa on min holle takawde rap Yes! sonko makko kawte haaɓi album bu ko ni wata miɗo wawi naka tondu ɓurɗo min ha joni yaaka ɓurɗo ɓe koko tondu Ɓurɗo ha joni meɗen yaka. wawi meɗen wawi rap naka c'est que andi min ko ngalɗini lan a innay koɓe windayno test ji ɗin kamɓe artiste ɓe ɓen ono hiɗon ton Ah ouais. na ko ceerno wisi na ko hisbo rap
Martina artiste co son Ceerno Wizy Ceerno Wizy ko ɗum noon somi inni seke ayinne ko ɓe windeno test ji maɓɓe ɗin hara onon ɗo ɗiɗon mo beno jooɗi miɗen jooɗinoɗo mi sikka ɗon jooɗinoto par ce que est ce que nami wonno windude o joni hay ka wonno windude par ce que Ceerno Wizy waɗi ɗum Martina kanko joni Ceerno Wizy maɗum ko kanko wini Ceerno test ɗon joni Ceerno Wizy o yimi ka nder bit mais voix naturel ɓuuri hay fottugol ka musique oh my god yimi artanima ko son Ceerno Wizy naturel voix naturel tapote écran partage like ko par ce que ko jooyi jung an kunni kanko yo jeune jo mandanda hoore may ɓe noddiramo par ce que o inni wo kanko change ta inde makko ne Sadio Sall no welamo Martina noon ɗon andi ko Mariama manna no siko jalle siko ba balde wawi yadude seeɗa seeɗa no ale Martina mahi let's go anditi ñande yiwɗalan ko nen ñande yiɗuɗalan kala wo ko mappimi wallalan yes giggol a hollilan yiɗa ƴetti wattimmi komi bobo ka sagu maɗa koymi fowto kala wo ko fallami koymi lando dewi yo ko en goto yeeso fo ko an ɓuranilan piji ɓuylan andi kan waɗanilan fewdo tampunomi kan wallilan oti ala hiɗata ko an yeeso fo ko an ɓuranilan piji ɓuylan andi kan waɗanilan yes fewdo tampunomi kan wallilan oti ala hiɗata ko an hande noon giɗo mi weltinte mi fodima mi fowtinte gulejoɗa mi holtinte yes ko an woni yo jon jikke ka Ceerno Wizy spécial kado fi Martina si wona ɗum ka est ce que na kam na fiyono na gonga ko kanko joni mo testom Martina est ce que na joni mo testom non mi haala ni o wallahi je le connais même pas meeɗamo yigol parce que ɗum no c'est vérifié téléphone keso sefa kadi voix ma naturel men faalaɗo merci keso sefa mi weltanike ma moƴƴa par ce que ko somi haaliri noon si jama o faama ko kanko keso mone yewtude par ce que keso ko goto e nder Dakar na lagini hay somi haali buynandi fi makko et puis minen men so kapere ko yimɓe haalata piiji gono toon minen ɗo ko ni min gurnaga men ɗan ko ni on s'en fout carrément Martina guiɗo hombo weltinta guiɗo sengo wonki guiɗo sengi wonki maki artiste mo préféré ko hombo Sadio haram pas artiste ɓe ɓen débutame ɓe pas hisbo rappare ko wona Sekou Ba Fata ko en Hadja Binta Lale wona ɓen ɗon simi inni hande artiste ma préféré wona ɓen ɗo komi ƴettata ancien ɓeɓe yes et puis min suka bunguɗo no welalan e wo ko ni Sekou Ba Fata ko mo welama wonda jottoto ni heɗitamo ɗuuɗade mais soñji makko ɗi no mari importance moƴƴa par rapport e joni artiste ɓe fof ko faga wonɓe ɗo ɓe koɓe himayno koye wonɗen huurude fenɗo ka par ce que ɓe ala kamɓe yimoɓe nini ɓe ala yimude ko wonɗe wuurde ko réellement fenɗo himugol kaka sa himude ka boni quoi fenɗo musique fi jawnugol on tigi ko himugol ka boni ko na himugol ka nafata kam oui. sa écouti musique ji avant ji ɗin neɓuɗi ɗin sa daari ɓen ɗon haysi waɗali e nder ɗen balɗe ɗeɓe yimiɗo yes waɗoya yeeso sa daari ɓe bus musique ji maɓɓe ɗi ɓe himuno sa écouti fen ɗo ko aduna wonɗen ni sa daari mais fen ɗo ni ha musique amour on famay ko fiitu no feppira merci beaucoup Sadio Sall nodde men ko 78 116 82 38 wawa yewtude e Martina maɗum Sadio Sall par ce que la gandi famɓe mabɓe ɓuri no habbitiɓe surtout no ko TikTok par ce que pay koy no cartoni to moƴƴano yeehe wallomɓe okkomɓe dole par ce que Martina inni kañum musique no welamo naturellement par ce que ɓuyno sikkude Martina e Thier Dansal ɓe wadde no featuring min habbi men yaali Martina ƴetti son Alkazayon voix naturel mo ƴettuɗa o son Alkazayon jentolan weloɗo ma o jentolan o on no langandi voilà
Gentle long, nanana long. Simi uti jabana long. Jabana Ego kwa mbura ni long yay. Gigo lang gol ko fima. Minko antum wela talang. Mi wadata de wi ha mona no dalong. Yes. Simi no dia no takilang. Haramin kami ala e Oh. jiwo. Mi do video tung. Erne anden no wula tung jiwo. Wata dai nan tung sabka sudu ko yasi de wi ko antum. Ka. Gido ko sudu, gido ka yasi. Gido ka vernde, gido ka wanki igjiwo. Minko ambura ni mi. Minko fima walinta mi vernde. Rapidement yendare alkasayon kilimo sakiti yaltude do wawen artude mokka bebe fofo seda parce que pay ko be ni lambe wuli hande mebe tawelan do si Allah jabi. Mi hollebe ko mi woni min. E wada rapong. Yes. On bi gitu mari. Arrête. Amaran no meg. Koto ko maran non ko dambugal ko. Ko marandi yaltini nel dari. Sadio koto ko be joni no ma ko yaddo. Ayejuti. Miliri. Merci beaucoup. Habe remercier be on ko passe do ternel la française fait tout do. Ko mi ranto ma ko wala ngandi lan haaja janno e ma seeda ko donko seeda hajje Ousmane Sow labe fino fo famira ko ko tantiang hajje Ousmane labe Sow angadi prépare la ngandi wonay ko be invitement ara do commission spécial émission déjà do ngandi ko fimon wona be ko TikTok wona fala be yomi wadan be sonji ma dere ko fama naturel wona Martina Ojo bungu do mi sida razi la bur ma razo mi na sida ndidu Sobe. Wa seri Aiza itu giti hande nyang. Burba wadde perede. Mi yeddali. Mo mi do yeye lande sa taw sa jan fi on. Mi yeddali mo wadi pre kanko mi yeddali. Mo Yeddali. Vraiment non mi weltani ko jabdo mi invite on ko parce que siko wabbe gonu hésiter no. Fi no hésiter fi no hatta salo do nyang. Wo mo bonna hula. Ka Pourquoi hésiter? Ka wonda wadde do kon ka do wadede kon ka buri mojjude kon. Ka wonda wadde do kon. man nasta bere mon no wali argol. En tout cas, moi je suis émue, voilà. Merci vraiment. Moi de plus. Mi andi si welio parce que bonno adona rela kono fus mi halio man nasta da sina Ya ta. jingo marda ko me ngandora ko mi Mane nyandi ko tiabi ngal men tawru. Martina si awoni ayni la ko artiste fal a wonde. Ouais. Ko wona hombo falir a wonde har ko hombo ettata. Ko mon idol my artiste. Comme j'ai wonde yimude gabe. Si ta an andi idol ma yo taw har ko artiste be bawo ganu ma dum artiste be joni ben wona sukabe be iduda ni be Tierno Easy Tier Yidi dansal sonji munding. Aha, précise bien. Sonji. ah ouais sa yi goddo hidi sonji goddo c'est parce que har hidi mo aynata a hidi mo har ko giggol amour quoi mais fi yo wondu ma yo jomme mais har da hidi on tigi naturellement Ouais, je les kiffe quand même, voilà. la no ko Tier Easy burda yidude malgré mo kani seda Non, Arrête. wona ngari. Voilà. Tier Easy la kani seda Quoi, en fait. Et je peux dire message à Taminko kila woni mo wango, franchement parler. fi no changer Parce que bon, quand comme yati bazagol et du coup, ko sonji makko mi bure hunjagol, du coup voilà. Ko cer kadi woni mo wango quoi en fait. angi Tierno medi hebde relation à part musique Relation comme relation wondeng ma fiancée ah, ɗum ala ɗum juste ko musique o wonno entre laisse mo passer voilà. ko ɗum ɗon hari Yeah. hiɗuɗa ayni la laisse passer mais anda si goɗɗum ala leydi Martina wowlu laaɓa andi min déjà ɗo ko émission folie musique wonta de privé min mi landoto de kako no maɗon ko suuɗo Non, là on parle de la musique quand même. kono ko ɗon andi woɓɓe andi goɗɗo hiɗa on tigui jooma musique on ya ha nder ton relation wona hakkude mo Non, a faami ka on était genre comme musique quoi, voilà. Comme hala mané kon Siminati studio pour la première fois c'est kila. kanko naɗuma studio jonnuma micro kanko attima jonde micro Yeah. est ce que Tier hiɗalima saabu ɗum o waɗiri par ce que ɗan andi la plupart artiste ɓeɓen ɗo ko siɓe basique trop e jiwo andi soit hara ɓe maranimo sentiment ɓe yiɗimo Bah peut-être. Tierno hollalima fo sino Ah, min nata ɗum de, mais bref, en tout cas dal il m'a beaucoup aidé. min mi haalante ko mi haale ko Tierno awa ɗum manni koko won a sudata ko min mi haalne coma on arten e Sadio Sall inɗa Sadio Sall anga change ta inde ma naturellement no welama Ah, c'est Julien. Don no welam me. Sadio Sall min noon Sadio sagan
Sadio mi préféraki de ɗum no mais bon ɓayni no welama min kadi Wona welila joka inde ma nde woya o we min indede déjà fof no andinane naturel kono saga mbay o natte domaine parce que mi e buy no waɗa diyoji makko hay juuɓe buy no waɗa diyoji makko ko tiktok juuɓe kadi tun ko ɓuuri ko mimi yaala gorko no waɗa ko hande mi yimo pour la première fois ka walla ayno joni huɓe ngal ɗon ɗin ko worɓe ɓurtala wadde diyo na worɓe kadi mi sutaki non ta toña et puis ko commentaire ji ɗo ko ɓurta ko juuɓe arta commentaire o lanno ko mbiyonta premier jo mais commentoɓe fof juuɗuɗato Martina ɓaya ni ko ceerdan sa woni artiste joma on ko kanko attima joni nadde studio si feƴƴi ko sayfon voilà ouais yi artiste on kanko parce que hande hiɗen ɗo hande ko samedi ko faya hande ko min joguito to min jeeyi samedi mo ono noɗi ɗo sen gayni ɗon ono andi siko restaurant yatte siko honta choisir ayirtinayi anno ɗayɗi ñaamen anno ɗayɗi ñaamen andona ɗum kirdan Martina ƴetti son ceer dansal goto min dara toujours ɓayɗa andi kono woni artiste joma préféré on arte somo falɗa wo e ceer dansal ok kamen addu son o andita min dara son o soñi makko ɗi no ɗuuɗi tellement kono mo ƴettuɗa wo no wela yimɓe ɓen partagez like kon zemo parce que hande ko ɓeɗo ɗiɗo mi mari invité juɓe ɓe nanda hoorema mi accata ha fop haala fi maɓɓe mi invita ɓe parce que ɗo renti ɗeɗo balɗe o semaine ɗo hiɓe wadde bruit moƴƴa woni ko Facebook woni ko TikTok kono ɓe accire on ɗo page ji maɓɓe TikTok on yohon abono ɗo ceerno wiisi mi andano si tawi hiɗa mari jikke kono foti Martina kado makko on ko spécial fi makko parce que ñang haymi mi anda o sommaɗo et puis o hoore ɗum noon kadi himo wadde diyo e soñ e wonɓe ɓe wadde diyo en même temps e voix makko on ani déjà ɓe ɓeydanima force o clip ɗo buyno habbiti kombo yimi mo est ce que heɓata landoɓe ma kombo yimi o sonno si ko ɗum waɗi heccanki non hanki mi waɗi photo genre annonce et son makko minni jama o resté branché ça va exploser à tout moment parce que lan heɓude demande ji ko hombo et tout voilà haade kanko ceerno wiisi mi anda si tawi wondema himo habbituno ɗum ɗo o haalnalima habbitunoki ɗum ɗo eko jama kanko on moye noddude inna min yiji o ko réseau mo yimi somma naturellement voix makko naturellement o haalnalima fose mum revenu kone heɓude bah si comme par exemple ko waɗi ɗum ɗo dio voilà il y a eu beaucoup de commentaires et voilà yimɓe ɓuuri jokki quoi en fait je peux dire surtout la vidéo de Anata voilà parce que Anata hari mi yaali o waɗi on jiyo ɗon Anata hay jiyo makko songon o waɗali ko voix ma on Anata waɗi andi ko ha ɗon awa voilà ko ha ɗon de a yimo ka min ko ɗum mi hiimo ko ɗo hiwɗama ka anditi o haali ɗo somma kon ko kaka Anata mi hiimo mi affaire on han pare mi daari mi tawi inde nden ley ton wona Anata ko compte Anata koko korto oɗon TV mi hi oɗo anda ko hecciyanki rek no parce que commentaire ji ɗi hay ko Anata woodi wonɓe landade Anata komɓe ni kom parce que woɓɓe no sikkude ko Safi je lis les commentaires ayi commentaire woɓɓe no sikkude ko Safi parce que ɗa andino déjà siko Safi kanko ko vidéo koko Facebook déjà yalteno pourtant vidéo ngo yalti ka Facebook yalti ko Facebook mais koko TikTok o ɓurno base kol parce que mbi koko Anata waɗimo mi naati ko commentaire ji après mi woɓɓe ne c'est ta femme Safi mo nini ok oɗo noon ko Martina de so tawino wondema Anata haɗa falama an Anata wala contact non sabu ɗum ɗo waɗa ala heɓi ɗon contact Martina dara ko guite Anata wala contact ko sabu o vidéo ɗon ala contact Anata waɗu tum vidéo makko fiw no mi miiɗi jo bungu ɗo jo bewɗo ɗo welalan siki mi ƴette tan an o fof mbi dara parce que andi mi lay sérieux mi layɗi jo ɗo sadik hara kala ko goɗɗo landima suppose ta haala par ce que mi yi en déjà ko caméra ji sikke réellement hara yiɗen ɓurɓe ɓen noon hara no deƴƴi de réellement viré surtout Sadio no mi yirimo ɗo ni non même deƴƴa hay Sadio ko ɗum habbiɗa Hesbo Rap Hesbo Rap lan habbi piiji bo se maɓɓe hay fuy ala ka surprise atalan e Hesbo Rap puisque na waɗi confiance e maɓɓe tala moɓe jogui on o ala guin cikkuɗa felliti kay felliti straker ngoy no ton kono waɗi strike kay yo himo pula mo ɓeno mari choix
na so ami lande ma ko mo be non mo be no mari mo be no fala buy no tong guinéen be yima affaire plar mais si ina ma affaire plar hiden andi men ko français so be hima no hesbo rap addi mara bole geng e hay pula parce que hay pularam buy joni no base trop e pularam hesbo rap wadi da hole ko hesbo rap wadi dum plan felliti ko on ti pura ko hesbo rap wadi dum parce que ko kambe bi kabe fuddi combattre gol fi dum 2013 min fewdon suma dari andabe men sa ndari non ndaru ton itande ma won 2019 2018 nabi ba won striker Maxime Beka won nyama kala en ben fop ko dum do be yimata ko soso wala français mais ndaru be fendo Maxime Beka so himi som makko titron haray ko pulal ko so tawtini ton ko soso joni ko yo tawtino no wadiray no wono ko pula ko no addi dum ko hesbo rap addi explosi holli no wawi wonde pal force no wawi wongo manda sinati be hebuno critique jipus dum be wata yawgol e dum non tay ko matum be hima e pulal si be watta ale français ay nok be yata ben ok man si ko atu non plaron to no wawi évoluer de goddo no wawi be nabude kalanti man ka be faala hiday groupe hesbo rap harapa ko réseau to har ko groupe mabbe tigi wona France club ban woni groupe mais mari groupe don do WhatsApp comment créer mo est-ce que man daw mboy mbo tigiri man ni mo créer mo parce que kami naati ka groupe ari o créer am amer a créande amour mo maranda be mo fop amer abe kede créande groupe non mer a créer de toujours mais weltani ke on on be ko pas jamais Jama TV men jarni o mo no partager like on tapoton écran on no martina bungirta ko réseau no bino mi hollema ha son cer dans salon go yare on est prête let's go let's go mandi di fop kay ko yo mandi di fop c'est que mi mo jetti wodi zam wala parce que la andi mo marani cer dans sal amour ko so jabe ka halude so jabata ka halude amour en musical ouais j'adore ces musiques voilà kono mi anda si pe eta to ngap fet yalno ngane don to Martina yo teng woni on se connaît Martina duda buru Martina enne bi Dakar do mi sikki ko c'est la première fois de yido de non c'est la deuxième fois hare yidi no hadi voile d'or depuis 2000 combien de andi nder ene di no ça date je sais pas mais est-ce que bal 3 ans madou 2 ans ne bi ka environ 3 ans ha joni yidal ko dum do tedda Dakar do lan Dakar do ay no yalta ko dudi amugol ka TikTok to maintenant ça la sur la communauté guinéenne non pas du tout ale yehen daren clip got après wawen hare Martina wawi hebude somma ko préféré wona cer dansa nodde men ko 78 116 82 wadon 38 nodde men si tay ko Martina yewti do ton mari question di pose tombe parce que cerno wizi ida hanno non nodde parce que juma ko wala ida andi déjà o yeyi somma o yeyi clip man haysi yaltali taw kanko e Sadio Sall hibe do kala fala do mabdo question ji yahebu si don fala ay ko commentaire ido wayi yimu honno ko commentaire do wayi windude pose on be question ko fala me pose de ko be jabaton yen ko resi après wawen artude commission Lavano sinjandi Beko chedanza Baby, arwa dengi gol seda Baby, seluti dina banka mada Watai penano Baby, arwa dengi gol seda Baby, seluti dina banka mada Watai penano Ko arvenel gilang nange yalta inge jema Kodo mi donda kangi yange bota kopoma Gigol no maridole single nangi no yola Mi iro mi tallo mi lando sita wiko gonga Maro si tardo birndo iro si jora Odo juta sako wana na miliunu Odo osemba sako wana na midongal Odo ofanda sako wana na minaila Baby, gigol mangol aminaila
nai baby kikol mangol fiji nai baby kikol mangol jali nai baby kikol mangol bunki nai baby arwa dengi gol seda baby seluti dina banka mada watai benano baby arwa dengi gol seda baby seluti dina banka mada watai benano gigol gido no yurmi bijir take mindomi jalata sita wida wemi gigol no wuli ni kono sabu mami gondi sintali gigol no feki ni kono sabu mami mi wangaki Dewi watalando no velami Dewi watalando silangidi Dewi minno walando lan Dewi watawulumi Notez ko direct ko émission amego 78 116 82 wadon 38 déjà ko lay écran numéro no don on ya photo non hari ko appel on satiri wa wali feugol fo donc parce que don andi simi invité wana Martina wana Sadio buyno habiti tum mo be mabbe habiti ko kam etronade manana ko mbattonade voilà. Allo assalamu alaikum. C'est bon? Insistez notre domaine, mais il y a un numéro affiché sur l'écran. DJ Diao, merci beaucoup. Partagez ta ton écran parce que je vais là-bas avec tout mon mari. Mais que voir ma nature. Eh, Joel, elle est de là-bas? Alors, salam alaikum. Bonsoir. Salam. Oui, salam. Oui, tu volume téléman. Bonsoir, Onoy. Ça va, Daïjang? Antoine Fewni. Vraiment, weli la nga ne jakkudo tew. Ah, dan ni ko soldat di esbo din ni mawdo. Billahi walla no nyaadi ha may. Ah, Sadio. Ça va? Onno goy. Jandu ko fewndi. Ça va, na welde. Seeda. Butti. Ko general from Facebook. Konto wonda men noddude honno inde ndeng? Mbura. Kono inde ma ndeng? No, en fait, jette sirno rek. Mais ñet sirno wadi sirno? General from Facebook. General from Facebook rap. Lani donc Sadio wadi nodduda? Wow. O jodo voix makko hedi tika mo ka? O moni. O jodo Martina. Lang hero mo. Ne, problème là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bembourbe do Hambourbe darde me weltani ke moƴƴano France Hizbo rap fop me weltani ke be soldaji din kono marda ko wiya Hizbo rap en tant que Hizbo rap a fanjo mabbe parce que da marani be amour vrai amour non parce que ayi me voix mabbe ayi me sonji mabbe ala ko diwata. Allo assalamu alaikum. Allo oui. Ya do ma wona ni lan susi. Atono sinadu mi feti. Yo, c'est Bob Dina. Wana mokala. Deuxième clip on compte watte mo ko Congo Brazzaville. Ko falla o de tempo. Bob Dina, hita no me honto. Wa la no do ma fas ni billahi la wali wala ndara ba do. Bob Dina. Merci mi wala ma moƴƴano ay invité be am ben hande ka. Wa ni de la ba fu. Goɗɗo non no goɗɗo no choisi fou ka no feti ammayi o feti fou Bob Dina way a heɗitike voix Martina o a heɗitike voix Sadio Salon kono yiɗa e ɗum ɗon par ce que en tant que artiste quoi way oɗa ɗo o debbon ko Martina ska ko wonno ko Martina ya cool o wakkilo mari voix fotuɗo quoi ñande mi général no affiche mo imo yimude son wana mo kala on accu fetanala on mo yimude mo quoi ouais c'est cool merci du courage oɗa kadi frère anda kadi du courage frère du courage merci an kadi la yiɗemo ka TikTok moƴƴa quoi merci ouais ok asi ok Bob Dina merci beaucoup merci
ok wonamo kala foro wonamo kala mi weltanike on kamɓe kadi ɗon andi nano mi woni ko clip ton de ko siwtama tourné page o par ce que hande koko émission ɗo mi woni ala droit ino gollo mais yeehe daron ɓe okkonɓe force alo assalamu aleykum allo aleykum salam o jarama ana ala toon inde nangeɗo nodda men honto a noddan Colobane ni ko Payko Fouta Payko Fouta from Hisbo Rap jakano hande ɗon ñaaɗi ye hande mi ñaaɗi ñas ye ne ɗon andi ko na poson domi tumi hande nori on ga ko poson honnu kadi i ay bo mbure fettane mi jittinana on an est ce que na ɗum ka sa est ce que na ɗum ɗon andi koni pirindinde magge album ne tan yuro ɗon Sadio Diallo ok merci mi weltani kam oɗon moƴƴano billahi min ɓuri weltade merci layinama ɗon de courage quoi ok jarama an ka weltanama kono ka jomum kongo kadi wono ka tekkinde haalaji ɗi oɗo jooɗo oɗo jara waɗugol challenge hande kay a dowa ka ƴettugol non oɗo yiyatamo mi loofima yo joɗo a loofimo ne merci a loofimo sérieux humengal sérieux mi loofimo gasi mi gérante na ok ta wolay fos parce que ɗa andi ka soldiajo Hisbo Rap ale noddo e men ko numéro affiché ko l'écran mi enni o siko Sadio himo ɗo martinaɓe fop maɓɓe heɓe ɗo on yimɓeɓe déjà no woni hawjirde ɓe nodda par ce que ɗon andi na pay ko mimi addata pay ko yandana hoore mare koye huccintaki fe star ɓe mi wari haaju e mum alo assalamu aleykum waleykum salam o jarama miɗo salmino lamde siɗon e jang jantu meɗen e jang allo wi meɗen e jang onole ɗon e jang yettode Allah wino muña aafi nam j'appelle juste pour déclarer mon l'amour vers toi. Ah oui. Oui. Nous sommes pas déclaré de amour en direct. Donc, coupanela mon téléphone, coupanela. Il a souci d'indem. Il a souci de couper. Quand ça déclaré lando mi hulay redan nyang no tajude mi huli. C'est ko Soul 224. Soul 224. Merci beaucoup. Ok, hare min heɗade émission donc émission alhamdulillah ne weeli ina foti émission ɗi fof ko waɗi émission mi darata tawta famu tun hara hiɗani I love you. I love you. Ah oui. Ok, donc hara mi ɗeɓno tun waɗugol ɗon merci Soul, merci vraiment Soul. Merci Soul o déclaré la ndema mi won woluɗo ɗum ɗo waɗa émission plein émission goɗɗo ina lanɗo wala en plein émission mo sa déclarama ɗon do jaɓo mi kono oɗo mi feppata mi tenata fiiɗo mo jombini ko neeɓa giggol ko ɗon mo ɓeyni kadi ko ɗon awa ko ɗon martina ƴettange goɗɗo ko ligne rapidement vas-y allo assalamu aleykum salam o jarama nala pom jantum ɗon e jang famille o iɗo noddo men honto inde nden noddan ɗo e honto Medina inde nden ko honno Boubacar Diallo Boubacar mi weltanike ma an foy ɓe Medina ɓen Boubacar Diallo ay noon invité ɓe am ɓen hande ko Martina kañuma e Sadio Sall o yehi kono hatta insiste o landi ligne no saturé ni nodde landi mimmi ɗon andi sila wonde star ɓe min kadi wona star yes boy keɗo sikka ono kono to wonta star et puis ñahaɓe hokkila buzz anda you know nde ari sina Hisbo Rap e noddi o ko ceer dansale nani ceer wisi en hande noon hande allo assalamu aleykum insiste noddon tapoton écran partage like neɓata noon gomi wayni to par ce que ɗo andi hande ko samedi soɓe jogitike ɓe ɗo lan andi allo assalamu aleykum allo oui gonno way jantum ɗay jang alhamdulillah mi salmini ɓen to fof aw min kadi mi salminima inde nege ɗa noddo men honto Abdourahmane depuis honto groupe Lamp Fouta family groupe Lamp Fouta family ka artiste jo ay ko men artiste be quoi ne
artami ono ménager ma maɗum Martina maɗum Sadio Sall ɓenɗo ɗiɗo fof mi salminiɓe moƴƴo moƴƴo ɓe weltana quoi salmiti o jarama mo hakkilo abi producteur ne donc a sumi joni si tawi ko rappo wat ɗon habbi resbo joni si Allah jaɓi par ce que ɗo andi fans jo makko no ɗo déjà ɗo andi mi waɗane hesbo ok inchallah ok merci de rien bye bye bisous nodde men parce que ɗon fon e yewtade yewtide ko kun junganɗo laba kunkun e oɗo landi ɗon hande woɓɓe maɓɓe no ɗon ɗaɓɓaneɓe moodi woɓɓe no ɗaɓɓaneɓe ɓengu i kono noon ɓe sallan haalande entre ɓe allo assalamu aleykum aleykum salam on jarama jarama nala toon ɗon e jang famille on journée on no welde joni ko soirée on inde nangeɗa nodda men honto no waɗen surno on tati tati ouais konto wonɗa Votre correspondant est en tati noon ko communication. goto mi andi sina mi fayi 6 avenir 6 avenir sob no ɗon Medina Rue 6 angle 11 ɗon kadi hiɗa andi artiste ɓeɓe woni allo assalamu aleykum allo allo oui on jarama on jarama no way jantun ɗon e jang o fewndi ça va yettude Allah inde nangeɗa nodda men honto komin Paykum Flower Paykum Flower yes arti ko région nane ne no welde jantun ɗay jang Paykum Flower yoɗi kum parcelle o ne unité combien hein unité combien wonɗa unité 9 awa yi hande invité ɓe am ɓen ka kono mbaɗɗa ko wiya ɓeɗo ya aray mi weltanike Jama TV donc aray miɗo wondi ɗo e DJ Junior mi salmini Junior mi weltanike Flowman taniraɓe weltanike DJ Abdel yes weltanike Mr Magada Selou Prési Mamen Tisbi Flow nous tous nous sommes là en tout cas équipe jam hiya on yeah donc okkumen ɗon clip jam hiya wingi quoi you know Batman Fire a yaalimo non mi yaalimo quoi o nane mi doginima ɗo mi ami bombas di yo amul fenn nak jaawoyo tamit nak dangay dakone dama bombas dama beddi ba naaw Anna, ça fait plaisir, mais très plaisir en tout cas. Merci beaucoup du courage. Merci DJ Diawo. Mi weltanike ma kanka de nebe o communauté do bay nonenti émission ji makko din donc andi me fop am men Jama TV do donc ko juste okko men force encouragement men abonné ko page Jama TV partage like on tapoton écran etta ngodo ko ligne allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa alaikum salam on jarama nana no me yi golle mon ne golle no labade an kadi golle maɗe no laba ɓaya noddimen ay men noddi wonno mo takko mo labade ay men noddi mo do mi ron mo endade quoi ne har ko lignon satire yaafe mi nani goɗɗo nayna o joɗo no laba no min ko grand jom sala lance nan do telen quoi yo ittamen mon yoittamen mone awa ittanami mone artu kadi jaranga taw kon den taw ittana mo min darima tani yunko no mi do lovi mo de ye awa hande no lamar candidat moi aussi kanka mo lovuma grand ittana mo ne mi de hedi manon awa o ittante mo ne joni soazo ɗo gonu faala soazo somo faalla o hesbora madduɗa o welayɓe kala mo ƴettuɗa welayɓe o yehi kono kala mo ƴettuɗa welayɓe acca let's go tegana oɗo tegana rasma oɗo rasma hombo est ce que wawi teguɗade allo assalamu aleykum waleykum salam e ɗon e jaam jantume ɗon e jang onole ɗon e jang kon tato dari ɗon kono ko goto nodda nani ne acca kon mboyame nodda ko jiwo ɓurɗo laɓede nder ton o martina liɓinam no martina émission couple émission ane anani ga mi warama makko min ko jommi buusani o ne accu fi Allah noon
John mi pa no c'est bon John kam mi buzani awa John c'est bon. Non sa buzani mo buzana. No kam mi buzani. Ay bonni dewga lega. Ay heli da helde dewle de. C'était Marteli. Awa so diskitali. Ok, bonsoir maman. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Ok, merci beaucoup. Martina. Da helo de dewle ley. Dewle dewle ley de. Yaa ngi créé embouteillage. dañuy jàll rek am service defal dara nag yow tamit. Parce allo asalaamaaleykum. Allô? Oui. Sister Asi. Naam. C'est Telimile Dimedi. Min ɓe telimile ɓen hiɓe wela lang si ɓe ñaaɗi miɗo suusi hiɓe weli ha hiɓe ñaaɗi. Yes, Yaika. Onno way. Ouais, ça va, nan, alhamdulillah. Finalement, si vous émission mon nom. Oh là là, oh my God. Anglais, oh my God. C'est free, j'ai perdu le gars. Love, you know? No. Anglais, ɓe kono de ɓe nata lay ɗum I love you, no? Ouais. I love you, I miss you. Yeah, c'est free. Émission mon nom là-bas, moi, quoi. L'anjodi de l'andara, mon live, et puis les gars, je les aperçus, et puis. Je les encourage aussi. Si be wadi rêve musique on est vraiment be wati lo way ça va y aller. Soutenez moƴƴano. Walla bara peace love ko fima be kadi you know say ayga. Lova. Yeah, ara no min ka labi émission ango. An émission mako spécial parce que on ko mi prépare mo un mois parce que da ñaadi. Ka ella la jo labi émission ango moi mino na ene mi mo jaja. J'ai ravi de faire une émission là-bas quoi. Ne. Vraiment, j'ai envie de faire ça, ouais. Parce que c'est du copette gonga be si me ko nodor sapeur pompier ara ko danne na yite ngem ko wela talang min ko aro ko plateau do wada croiser le bras hara kala ko mi landi mo susta wolde ko ñaadu bebe ono fofulo jidi no wela lang no away min non ko ya prépare sapeur pompier be nodda be barbe kara ka bawo do ara jimi yalti be danne na yite ngem quoi problème ala ko do welta la mi ngi oriang. Yeah, ok, big up. Merci, Mathieu, émission, continue émission. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment. Merci beaucoup. Tapotez, partagez, likez. Woɓɓe inni la woɓɓe addiri bombo kono mi hula. Woɓɓe inni si ɓe ari ɗo si ɓe yalti mi noddu sapeur pompier. Je m'en fous. Min hay son addi pette ko ɗo mi wonta. Et puis mi wawlay, je parle. Hara de waɗa ka buse. De waɗama ka buse. Min kono waɗala libre. Min la de way NGBC. Allo, assalamu alaikum. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Ajati. Naam. Alhajien. Bonsoir noja. La nusude moƴƴano surtout hande landarde ɗo ɓe annanda hoore ma ko sengo wonkiɓe am ɓenni. Accugoy. Sérieux? Honno way? Ça va bien. Konto wonɗa aɗa noddude lan honto? Lan Grand Yoff ko min Jal. Jal, Big Boss. Ante moyrima nande moyrima ide quoi. Oh base acciti lan Jal ko ɗum waɗi? Non mi akkitaalima anndi ko woni giɗo ɓernde nde. Sina martina wo ko min acce o to waɗɗo ɓeron ka yaltude. Ay kono noon fi émission artiji kanko ma fof kewoya ko émission ma. T'inquiète pas si Allah jaɓi samedi arowo kono mi invité déjà mi windi ko Lix. Laay original noddumo papa. Laay original probléme ala mi noddemo si Allah jaɓi mi noddemo ɗo anndi ko enen ka. ɗa anndi ɗum ko enen wayi noon. Ok, merci beaucoup. Merci, bisous. Bonne émission lava moɗo. I love you, bisous. Merci beaucoup ɓe commenté émission fi Martina hino ɗo hiɓon zama fou. Martina landi voix ma weli jama on. Allo, assalamu alaikum. Allo oui. On jarama. Jantun jula baku ndey jang. Inde na ngeda nodala honto. Kono netera eda nodala honto. Kamu Binta. Binta Bari. Binta day jang. Konto won ala noddude? Ko honto won ala ngi noddude? Oh, Binta ko woni ton waɗi bruit ɗuytu volume ma pottiɗoɗa télé on seeɗa. Allo. Oui. Oui. Ko honto won ɗala nge noddude?
Welcome. Mango téléphone. Rezi, s'il te plaît, dawai lan kupande on no parce que bruit no to me wata famondirde mo ya atten ko hisbo rapporta yejjutu nani artnembe don kambe kadi be andi fambe hisbo rap be mbuino habiti ben ya wadan be son mais har ko voix ma naturel on. OK. Est-ce que c'est bon? No yombi. C'est que anno ko weltala c'est que fusma ina on he. Comme addi wo he. OK la sera appelon mi yade o do makko fambe makko be noddu be do landi fi hisbo rap. Allo assalamu alaikum. Allo assalamu alaikum. Mai, let's go. Do you got art? Pine ko dogudu ɓeydu vitesse ko nafata makko ka woni o haysi ko ƴogugo soddu tike ta fejju ha gagno ma soppane pite ko kiɗɗo ma fala kon tu yo motivé coupe décalé ta tardini il faut No, par landi sus naya daru Martina naya daru mo ko ne pani ko de jamao ay da bonu da dewle ley no andi do wata kasi so mo yale ta Rezi may jonna men clip ko ta après hara men ngeni préparer ma parce que hande men de wuli ko samedi ko rondiɗa ko meɗen renti enfant ko tawolu fima ko dow a tefa sina undugal e wowru watto fina bembi law ƴoga ndiyan rotta ñiiri naɓa yeeya ka binde taraw haɓɓi torowa yimɓe sappo jinda ɗo ha takko jawɓe fiita ɓiɓɓe toroka kawte modi mase lima wo joni a laaɓiraka a jibinta o muyna en ɗiɗin a laaɓiraɗa o yeggitimo hakke nangi lumbata sirata yande muño wotta wullo wonde niɓɓi tay si laaɓa allah gonga sakkoɗano a yiɗa bonki sakko yi'a gorko sakkoɗamo woni palima tatanos ɓiɗɗo ma on ko kala butane naɓatamo sugumano fanɗi metti yuɗe ngu jamanu jokkodira e bandi tarta guuɗe fiyo ñaamu a nanda e ɓen rewɓe fijindaru a tiɗinaɗo jigella moy sa wajur wala sa soxna sutural ko fexe ay yitim doom sa soxna dëkkal ko cër bi mu yelloo nga jokko ko sukal ko ramal ko moyo sa jabi atana hay si tawi o ronki o hollirali ɗum imo sattini tambitiɓe guure nden mbimodi makko faati hiɓe acci awdi kono ala ɓiɓɓe janduɓe ɓiɓɓe sina makko ɓe wo ɓe jonnatade pansi woyomoɓe hota guine ɓayɓe yoɓa taluwasi o noddi faaba kono siɓɓe fof ñobbi juuɗe goto jaɓali yaade woɓe sali ɓe ala koyɗe joni o yondinike o halfinika bonata ɗon himo weela kono ko ayɓe woni o domata ɗon muusime o hollirika kuuɗe dimo hersa e ngal gorko hani rondade o ƴelli himo seppa a haaja kay jindugol haysi ko joni lootiɗa ka tabal ma arɗo wo tawa hiɗa sa ɗon tiga hirde poɗon nden ka watta ɗon an a fokkita hirande fayɓe ɓen no timmira ko ɗum jokkuɗa ñande goo arayde fawtiɗa jigella moy sa wajur wala sa soxna sutural ko fexe ay yitim doom sa soxna dëkkal ko cër bi mu yelloo nga jokko ko sukal ko ramal ko moyo sa jabi atana ballal allah ngal no ɓuri kadoji pernowel ko muñal gayni haaju ndaaru joni honno wayi yahayɗo fuuta wo so humpitike o jonno rayi sikkunoɓe ko ɓufi kon ɗo yo hettu foppu ñolay hande ko ɓen herti sali ɓantade ɓe fonda so ɓornike wawti tawi mo bantade ɓe wonde saabu gayɗe fof o uddimaɗi suudu ndun o melti kasalon ɓiɓɓe makko ndaara e mike harano welti so muñanoki hanke est ce que hande heɓay ɗum ɗo aɓa goɗɗi ɗin si waɗi ko ya munno wona bunɗo ande luddata e tande waɗɗo allah jatigi ka adna ɗo leçonji goo ko hunja ko landaki bey si gonɗima ili a muñike ko ɓayɗa wakkili ko ɗum addi yo courant aru wayno da e batteri si rewɓe foppo wawno wamma goto ɓeɗatanoke ɓe muñanoki hanki hande ko ɓe ñeɗata loope jigella moy sa wajur wala sa soxna sutural ko fexe ay yitim doom sa soxna dëkkal ko cër bi mu yelloo nga jokko ko sukal ko ramal ko moyo sa jabi atana sukal ko
Hezborap fambe mako be nodo be bendo fo inni wo kanyu me wadam be Hezborap ko soljaaji Hezborap donc don andi meden do fi mo hi onon kaddi hi don on fi ame lang andi no hewti ko me wayni to parce que don andi ko 21h nen innuno kono émission weli ha me yehi parce que den andi ko hande ko samedi bu hare no préparer adde yaltu ko kono bata yaltu émission ngam ngo yaltali émission ngam gaynal me yaltali ko résident donc me weltine on taw do yaltu hade berne mo no wali. Allo, assalamu alaikum. Allo. Allo. Allo, nawai. Jantun ay jang. Bon, hewti ko me wayni to la ngandi appel jidi ngare voilà arrêté joni toujours on wonbe men commentude do me weltani ka moƴƴa no me weltani be fo mabbe Soul a déclaré lang amour ma en direct o kono méccanal ma andu do wada e Martina artenge voix ma tier dansal goto parce que ayni ko no atima nadude studio jonnuma micro donc adwa ka yaltude do hara. Allez, let's go si c'est prêt. Tu es prête. Vas-y. Hida yima wonga wason soli mita pache de mi banne mi lotte nasi karoma ko manon nawni palli ko label jimon info mi yarni baki anana dem mang hida lubidus dem faya hida tumbiti esare feri fara dem faya sida susi jokan kasasi oh mi am from Conakry sidon fetini mene menganda sidon marimbudi mene menganda wado bira ko dum be joki kila woni ko fewndi sidon fetini mene menganda sidon marimbudi mene menganda wado bira ko dum be joki kila woni ko fewndi no wadude ko weli wobbe fuudaki hibe wadude ko boni waybe tubali dem do wara system arami do shwagi hello prince kila ko boboni Chaga boy hey wato mini ara yeso wando yeja bobbi. Yes girl. Bega be fui be wawata yobe aru yeso wando be yeja bobbi. Ikala woyo ya kugoro. Kono kasingom don jirgitai amora asora ha heba asora kabira bire teka kanage pasa. Kastori araibe shwagi araka gonga ko lubato be chonchi kastori araibe jalbi araka gonga be lototako. Sidon fetini mene menganda sidon marimbudi mene menganda wado bira kodum be joki kila woni ko fewndi sidon fetini mene menganda sidon marimbudi mene menganda wado bira kodum be joki kila woni ko fewndi mi yono ka mon hebe yalti wasilando ari wada doga kila way ko min tigi majna batman be David ton papa je le capité tamama je velani ke dansal boy ami se ai wata pedolang heko dansal man was ko king Salomon se flow c'est de l'or, mido yima was ko navigator. This is Angers record. Et he can me feel like be. Hey me feel like be. Wow, viens là, viens là. Martina, to sina wona windu de test ji bedodi. Ka saji ko du wiuda? Mo kitir de talam makko. Mo kitir sérieux no ko kitir gol talam? No. Est-ce que na wurbe windu de? Martina wonde hebata idée ji winda sonji ni jonna artiste yo yimu? No. A winda tay fus. Ko se be windi mi ara mi fija hore mum voilà. Elle s'appelle Martina. Ko TikTok makko ko dun non windi. Facebook makko kadi c'est la même chose non? Martina Balde oui. Martina Balde. Jonne mo force bayno mo inni mo yidi musique ko manda tay ko mbo falla tigi yo jogi to Martina yo naade réel e musique on tigi ko yeso weli sella jebe o yiyay narde ne donc da préparer de dum do ouais wona ne men surprise jano non kadi me hedi to ba no wayni to de okay allez let's go yahin artin après wayni to de vas-y. Ok, do baladen yaadon taw. Mi weltanto iwtirbe baawam ben so. Merci. E moment ji di wonni fop sutenu belam ben. C'est vrai. Boy yeggitama Mamadou Yero, Mamadou Samba, Aliou, Zak, Kotam Moutaru, Wismoni, Zevolo. Merci. Allez, let's go. Ko nabatam mi ka duule wona sunnugol ganjano fima pression ndaha kan yoni lan sa yeddu mi nodditima adda alluwal mi holle karambol an don di tidon pottina muslimo dirano satti bay ka rap ko mi en takti boy hey kori mi nyang accugo e asiwa wonde bad boy mo kellani ma dayne rento hida e poson do mi fere nim rap gidi ko labedake libugol me welata fi ko karami dina ko wadi laabi hay ka trap me faccina on fuson dunca sitta maydo oh Martina
hande ɗo ñaaɗi de Sadio hesbo rap ceer dansa ceerno wiisi lan andi ono ɗo mari kadoji ko waɗanon ɓeeɗo mi anda nastay ɗon latta par ce que lan andi artiste o mais ɓe ɗo wadde goɗɗo na artiste ɓe hono waɗi par ce que artiste ɓe buyno ɗo ɓe wona reconnaissant gonga mon ɓe wona reconnaissant ko ɗon mi ka a misi ɗon labbos mais déjà hiɓe andi min similan haalde ko direct mi haalta artiste ɓe ɓen ɗuɗa marɓe jikke ko ɗon ɓuri goye takkagol moƴƴo par ce que ceerno wiisi martinano buumude ma daga sa appel o heɓali ma dastina juste buumugol ma par ce que ɗen andi jikko artiste o est ce que ari o tantali kadi on sait pas parce que ari appel o ngala feƴƴugol bon hari c'est vrai appel on ala feƴƴuno mais la andi ko yesso weli c'est pas trop tard la andi hari ko 21 heures min no émission men ko 1 heure de temps mais firtali c'est juste ko kamɓe marno retard seeɗa par ce que ɗo andi jemma haare embouteillage no ɗuuɗi ko ɓe iweno ɗon no woɗɗi kadi mi weltanike ɓe moƴƴa par ce que wona facile a noddude goɗɗo waɗa hunde tum vip nde wotere nodda kare heɓino invité ɓe goo haari o noddama nokku goo wona genre ɗum ɗo c'est la première fois pour moi moi aussi c'est la première fois donc c'est la meilleure des meilleures c'est la meilleure ça reste mon souvenir ɗum ɗo woni souvenir ka plateau ana innugol ɗo ni wana fi tapote et franchement je tiens à te remercier merci beaucoup Séri Coco voilà et je remercie de passage Cheikh Dansal Anata kala utilise ɗo song on et surtout Thierno Wizi déjà wata hay compte de fi maɓɓe martina no ɗuɗi mi naate ko compte ma mi tawi joyi seke ami c'est ça ɓe wayide ma genre yo ɓe fof maɓɓe quoi au fait ɓe weltanama walla ayka pas Thierno Wizi on ko Thierno Wizi kamɓe duwama weltanade puisque min hoolaki kamɓe o ma jonnude koye hoore maɓɓe wonɗa rewde ɗum ɗo minen min hooli koye hoore maɓɓe woni rewgo ka non parce que soñji buy a waɗe naturellement yima naturellement haɗa yimude ko minnuma goɗɗum si woni ka ɓerde c'est fini et moi j'aime Sadio kon no mbaɗɗa ko wiya wonɓe ma suivre ɓe par ce que wayntoto woni heure men o yoni hay feƴƴintini wonɓe lan suivre ɓe ɓen koko ɗuuɗi mi woni mari kami haalna ɓe ka kalantimman kami yeeyi kalantimman kami woni kalantimman kami iwri ko kamɓe et surtout Queen Diza peut-être no gasa haraɗa andi Queen Diza Eléa Conakry ok on ɗon kalantimman ka hiiɗa ka surtout ka TikTok kalantimman ka hiiɗa mo yeeso mo ɓaawa ka naɓi TikTok an on fof kalantimman ka hammi mo yeeso mo ɓaawa kanko ati boostugol content TikTok kanko ati nabugol kalantimman ka hiiɗa ɗo to wiidal ko Queen Diza. Tu as combien d'abonnés sur TikTok? 15 300. Ok, bonne chance à toi. Merci. Martina. Oui. Combien de salmintaɓe hiwroɗaɓe weltanoɗa parce que fait émission men o yoni. Ma mère de passage. La weltanoɓe la hiwroɓe. Je sais qu'elle est en direct en ce moment avec nous. Ano ngene ma ene do mari. Oui, c'est ma complice d'amour ça. Parce que rewbe buy hare ala man da sa wujjallan seeda. Ben don la mi no manini be en direct. Ne. Si vedare juma be ko hono benete. Aissatou. Mama Aissatou. Mi weltani ko sta hido en direct. Mi weltano soutenir jio mo moƴƴa non parce que acce nene be innugol si me suɓe ke musique on ƴetta mais on saloto ma baɓe ɓen adda probléme mo be e rêve mo ba woɓɓe no famille maɓɓe har ko imma maɓe buumi kono hatta ɓiɓɓe ɓen har siko ɓe yiɗi koɓe waɗe souteneɓe wallitoɗɓe parce que kon jummon ɗo machallah mais ko ɗon tumen haɗata mais on nani déjà ala nodduɗo ɗo inni Martina elle est comme ça Martina elle est comme ça ɗum noon ala ɗo déjà ok mo courage parce que so duñimo menen kadi men duñamo allez continue. Voilà, je la salue de passage et je la remercie carrément. Si mi ari ha mi darke ɗo hande c'est elle. Yeah. Elle m'a toujours soutenue dans les bons et comme dans les mauvais moments. Yeah, elle était là. Elle a juste confiance en moi. Et mi katoto mi hersintabe. Si mi jokki ko mi jokki mi andi yahata, je vais arrêter fi tabe hersu. Voilà, c'est ça. Aya hay forcé. Kalantima ko mawdo ma yutirita ta hulo e puy piiji rêve ji do génération men fu génération fop ko dum woni bonnude rêve ji mabbe. Tawata mawdo ma ko yo daro innama waɗɗum ɗo ko ɗum ɗo mari mbuuɗi waɗɗum ɗo ko ɗum ɗo foti walla waɗɗum ɗo ɓiɗɗo ma foti c'est vrai ko an woni mawɗo makko mais ka yaha ha oti nokku gon ton ha ko watti soisanade hoore makko piyum sa acciti e mo e makkum forcément o réussir
a hiyay ton goɗɗum haysi ko honnude o suuɓi accitumo ɗon sutenamo ɗon ko force man o ɗumano ɗum mi weltanike on noon ɗo ɗiɗo ko jaɓɗo invité agon kadi parce que c'est pas facile quoi en fait ka weltanama ko andituɗa ha waɗugol sifa ɗum ɗo hokkay woɓɓe goo force juste pour woɓɓe goo no ton hiɓe sikkude lanni martinako ɗo woni haɗude miijo maɓɓe tan naɓuɓe ha ɓe miijo ka lanni voilà miiji puyno arde no woodi yimɓe bus mertuɓe hewtugol ɗo voilà yimɓe bus no woodi mertuɓe hewtugol ɗo tawa ɓe ala woni ino ɓe ley ko soutenance woni ala sa daari enen guinéen jon non tuno tardine sa daari exemple ka wonne ɗo Sénégal goto rek no wawi jooɗade ɗo mohum makko gotum naɓamo télé ɓurɗo jandude e Sénégal mais enen sa daari ɗum ala hayso ko Sénégal ɗo ɗum e téléji guinéen ɓe wonɓe ɗo ɓen ɗum ɓe watta comme ça daari yande o vidéo mi sikkata no waddano lanɗo hande genre on sait jamais parce que vidéo mi waɗumo ha mi gueeri bon mi fuɗɗimo supprimegol mi heeɓi appel c'est l'appel là qui a empêché que haade mi supprima o vidéo Enzo Busy a famin kini ke ɗawa lan classe ude en direct ka a famin kini ke ɗawa lan min classe ude na ko classe ta artiste ɓe ɓen ko min ko direct mi classe tama landi kadi invitation ma an kadi habbo merci beaucoup wonnoɓe men darude ko pas amen Jama TV mi weltanike woto yejjutu lundi à partir de 21h à partir de 22h hiɗon mari émission menen e DJ Bele Juuli invité amen on ko DJ Son ko laaɓe post noon hiɗon andi parce que menen kala ko min tegi ko tabale laaɓe post en sendidire ɗo si feƴƴen ɗum ko lundi à partir de 22h are goto wota yejjutu déjà la andi wi affiche ji ɗi merci beaucoup wonnunoɓe ko ɓawo régie mi weltanike amen jarni o parce que kadi sa nani télévision ko caméraman et technicien mi weltanike moƴƴano mi weltanike kesso CFA an kadi wonno ɗo men darde on déclare ɓelan ɗo innuɓe lan hiɓe faala lan hiɓe faala martina honno famɓe hesbo rabɓe ɓe fof no kadi o weltanama à la prochaine woto yejjutu ko nouvelle émission mon honno andintinala o yejjide mi invité on ko fi gono ono andintinala mi invité ko émission anna émission o wonnete Jama TV émission o titre émission o folie musicale merci beaucoup chaque samedi kono yarata ɗo wonde jummo feetu kum parce que ɗo andi lam bewi et puis ko bewɓe tumi mi addata woɓɓe classe ugol hiɗo wasinede ko noon tawe meɗen ɓuuri on you know wasinede kono dolle Allah ka ale mi no me kono talanga o ko worɓe hayɓe allez merci beaucoup bisous ciao ciao la prochaine fois ko ha ɗo émission on salue tous les fans